želje su najveće, sad vidjet ćemo šta će biti u Riju. Ja želim za to olimpijsko zlato i sve ću napraviti da ostane to olimpijsko zlato, a šta će biti tamo vidjet ćemo. Mislim i sad na svjetskom sam htio biti prvi, na kraju sam završio peti, eto to je tako u boksu i u životu. Ne možeš uvijek dobiti sve što želiš. Osjećam se jednog od prvih. Kad sam počeo trenirati, sparirao sam s jednim starijim dečkom, iskusnim i zapravo pogodio me i zapravo to mi je bio prvi knockdown, tog se sjećam i nisam znao gdje se nalazim. Čekao sam da neko upali svjetlo i čekao sam tako jedno 10-ak sekundi i jednostavno nisam znao šta mi se dogodilo i dok sam se došao sebi, već je sudac prekinuo meč, to jest trener i tako da ali to mi je bila neka motivacija da ne odustanem jer su svi govorili kao kad dobiješ prvi jaki udarac, kad dobiješ batina prestaćeš, a ja sam se baš tad zainatio. Tako da je to možda i jedan od razloga zašto sam toliko zagrisao za boks. Moram priznati da sam imao viška energije i da trenirao sam košarku godinama i onda sam prestao zbog ozljeda i zbog tog baš viška energije sam i potražio boksički klub. I ta neka pubertetska faza viška energije, ali to je sve bilo neko pozitivno i zaigrano, nisam bio neki sad delikvent i neki buli, nisam bio zaigran i ajmo reći. Što se tiče tvoje cure, je ona prati tvoje mečeve, gleda ih uživo ili samo čeka da čuje rezultat? Pa gleda sve meče, mora gledati, da bi se naljutio. Ja da boksam, a ona da ne gleda, di to ima. Da ne dobiješ možda batine, ja ne možda gleda. Pa nije, moram priznat da nije, ajmo reći, klasična cura koja vrišti ispred televizora i klasična žena ko moja mama i moje sestre i ne znam, nego jednostavno ja mislim gleda to dosta smireno i navija i mislim normalno raduje se mojem uspjehu. Na odmoru sad zaželim se svih tih nekih stvari zabranjenih koje ne smijem jest i raditi dok treniram, a mislim ništa ekstremno, jednostavno tako možda neki sandwich bar, neki zalutan ili tako pojede nešto što ne smijem kad treniram i tako da zaželim se tih stvari, ali nisam išao na neki odmor, tu sam u Zagrebu, uživam s obitelji, s prijateljima i malo sam se posvetio sebi i stvarima koje bih htio raditi kad ne mogu dok boksa. Da je boks ilegalan, čime bi se bavio? Pa boksom i dalje, manje kategorije, nalete uvijek za ove koji misle da su mršavi ili slabi ili da ništa ne znaju i onda se uglavnom zeznu i iznenade, da, ali ja kažem da dođem, najveći sam tak da izbjegavaju očito. Ne trčim kroz Dubravu. Nego okolo nešto. Dubravi. Berton. Da, aj ti trči kroz Dubravu. Pa nisam nikad mjerio iskreno. Mjeri se u Luna Parku na onim spravom. Pa nisam nikad mjerio, jer to u boksu zapravo i nije presudna stvar kao kad gledaš sa strane pa se misle da je najbitnije jako udariti. Zapravo sva snaga udarca ti pada u vodu ako ne udariš protivnika, ti se on izmakne i da udariš na krivo mjesto, tako da je najbitnija točnost, brzina, ta preciznost i moment za udarac. Pa imam jako veliki problem sa sparing partnerima, jer jako mi ih teško naći i cijelu karijeru se borimo s tim problemom i kad pogledaš taj segment moje karijere i moje pripreme, ja zapravo 90% mečeva i borbe sam odradio bez jednog sparinga, tako da uopće
čudo kako se neke meče pobijedi, kako se spremi za neke meče, tako da to je najbitnija stavka u pripremi. Kogod dođe, poslije prvog sparinga više se ne vrati.